Eto, nakon toliko godina je došla i ova zadnja utakmica. Kako se osjećate? Koliko sam srećna što idemo na Final Four, toliko sam i tužna. Preteškom jednostavno zato što u Skoplju sam već 5 godina i za mene Makedonija moja druga kuća i bez razlike gdje ću nastaviti svoju karijeru uvijek će tako biti. Zahvalila bi se svim navijačima od srca, svim ljubiteljima koji su svih 5 godina bili uz nas i kad smo gubili i kad smo pobjeđivali. Beskrajno im hvala na svemu. Makedonija je nacija rukometa i voljela bih da završim sezonu sa peharom. Srećni smo što ćemo se naći na završnom turniru. Nekako prije utakmice smo znali da ovaj meč nosi puno emocija, ali smo pokušali da se fokusiramo na dobru igru i da ostvarimo pobjedu. To smo i uradili. Sad imamo vremena da se spremimo za Final Four, ali jako nam je teško. Da li ima neku ekipu protiv koje bi htjela igrati polufinalu? Iskreno, nebitno mi je sa kim ćemo da igramo, važno je da se mi spremimo i da damo svoj maksimum. Kad igramo kao tim, bez razlike ko će nam biti protivnik, imamo šanse. Sve ekipe su podjednako dobri, sve ekipe imaju jednako šanse da osvoje trofej. Hvala ti.